Nabi Nayupai genderang tanda praman si kafe batu coba Ramadan buat hijrah Nabi perang badar masanya Nayu perang Yahudi kafe kabe menghimpun jikun Nabi perang badar masanya Nayu perang Yahudi kafe kabe menghimpun jikun Nabi kafe kaji pegarlam Nabi hanjit tubile yung nyat sujud batuhan mekalangan ilahi kafe kaji pegarlam Nabi hanjit tubile yung nyat sujud batuhan mekalangan ilahi Nabi lagi batuhan mengenang lampak kafe yung nyat Nabi dan rijang genggam pudung sakti Nabi Nayupai genderang tanda praman si kafe batu coba Ramadan buat hijrah Nabi perang badar masanya Nayu perang Yahudi kafe kabe menghimpun jikun Nabi perang badar masanya Nayu perang Yahudi kafe kabe menghimpun jikun Nabi Nabi maju dalam perang mencatat kursi kafe Hamzah kalon lakuan orang sambutan yang le Nabi maju dalam perang mencatat kursi kafe Hamzah kalon lakuan orang sambutan yang le di Abu Ubaidah berangkat maju dalam perang adu budaya pasang maju dalam perang sapi Nabi Nayupai genderang tanda praman si kafe batu coba Ramadan buat hijrah Nabi perang badar masanya Nayu perang Yahudi kafe kabe menghimpun jikun Nabi perang badar masanya Nayu perang Yahudi kafe kabe menghimpun jikun Nabi Ali bin Abi Thalib diangkat ke pahlawan Tugahana bandingan Zulfatan Punari Ali bin Abi Thalib diangkat ke pahlawan Tugahana bandingan Zulfatan Punari perang badar berpuncak buat Nabi pun berkumandang kafe kamu telah hilang sasaran hanya boleh Nabi Nayupai genderang tanda praman si kafe batu coba Ramadan buat hijrah Nabi perang badar masanya Nayu perang Yahudi kafe kabe menghimpun jikun Nabi perang badar masanya Nayu perang Yahudi kafe kabe menghimpun jikun Nabi nasib di Abu Jahal musuh orang Islam mati dalam perang badar di sini tiba ke nasib di Abu Jahal musuh orang Islam mati dalam perang badar di sini tiba ke kafe yang ladung jikun takbir pun berkumandang bendera umat Islam beradu puncaknya dan Nayupai genderang tanda praman si kafe batu coba Ramadan buat hijrah Nabi perang badar masanya Nayu perang Yahudi kafe kabe menghimpun jikun Nabi perang badar masanya Nayu perang Yahudi kafe kabe menghimpun jikun Nabi Ali bin Abi Thalib diangkat ke pahlawan Tugahana bandingan Zulfatan Punari Ali bin Abi Thalib diangkat ke pahlawan Tugahana bandingan Zulfatan Punari perang badar berpuncak buat Nabi pun berkumandang kafe kamu telah hilang sasaran hanya boleh Nabi Nayupai genderang tanda praman si kafe batu coba Ramadan buat hijrah Nabi perang badar masanya Nayu perang Yahudi kafe kabe menghimpun jikun Nabi perang badar masanya Nayu perang Yahudi kafe kabe menghimpun jikun Nabi nasib di Abu Jahal musuh orang Islam mati dalam perang badar di sini tiba ke nasib di Abu Jahal